bisa deh dengan kuliah nanti tak tenggetikan keadaan sing menurutin gaya hidup bisa deh ating jaga kurangan beli dadi bongan hatin beli beli nyubunin metunangan ganti jani bemakurangan si tahan naman beli nampingin adi
sing nyaman ngajak beli. Tegang jujur orang, sing siap-siap beli bertahan. Ngarepang bahagia nanging laremi tersuke. Itu mengadepan naluan tondeng gelang. Biasa makelun nyalani hubungan liunan pahit nih rasa ya. Bicara jani tresnan beli neda di korban. Besangat percaya kadang kalah di sekan kegelapan. Mungkin Woody Remix. Malu saja manisan rasa yang beli. Adik tulus nerima kekurangan beli. Menjanjilah kasta tersaja nanging sing mekelo. Manis rasane kerasa ya. Disuba menjohan ditua disubut mulai berubah. Yang beli biarpun ngaku cuma padahal di pasu. Itu beli dadinya san curiga. Kaden adik itu sing nawang ingin berjalan adik. Beli sadar pura-pura kuat. Beli beryakin kau sing dan bertahan. Yang sibuk adik kekini cepokin doa dimopokin. Nganggo alasannya sing jelas. Yang adik betul sing nyaman ngajak beli. Dagang jujur orang pasti sia-sia beli bertahan. Ngarepang bahagia nanging laremi tersuke. Mungkin Woody Remix. Malu saja manisan rasa yang beli. Adik tulus nerima kekurangan beli. Menjanjilah kasta tersaja nanging sing mekelo. Manis rasane kerasa ya. Disuba menjohan ditua disubut mulai berubah. Yang beli biarpun ngaku